बाजार करो बाजार करो बाजार करो। हाय गाइज मु भाइराल मुन्ना स्वागत कर माय न्यू यूट्यूब चैनल को। आज आम बाहरचु रील्स करने देखु बर्तमान समस्त रेडी हो रील्स करने आम बाहरचु। बर्तमान नोसी रे आसिक आम पहुँचीचु। बर्तमान रील्स हम आपण मैंने रील्स को देखिए आप वीडियो टी पूरा लास्ट में देखिए मुन्ना भाइराल यूट्यूब चैनल वीडियो अपलोड हम से जाकि पूरा वीडियो टी पूरा लास्ट में देखिए। वीडियो टी भल लगे लाइक शेयर कमेंट निश्चय करेंगे। तो चलतु आम बर्तमान मुन्ना सहित जावा केमती कौन रील्स आम सुट करें फुल डिटेल्स देखा पाइबे। तो चलतु देखा गोपी किसी कहतु गोपी बर्तमान रील्स करेंगे भाई आसले आम सहित गोपी भाई अच्छा टोटाल सब आम जिमु आउे दु तीन पिला सपोर्टर अच्छा आम जिमु हूँ जाई रील्स हम रील्स हो सारापर रूम को आसमु रूम को आसाला आप सहित पुणी किसी कथा अच्छी पचारि बुझा केमती कौन है रील्स तो चलतु जा रील्स करने से जाइए कौन हो कौन ना आम से आप बर्तमान रूम रे पहुँच गलु रील्स फिल्स सरी जाइए सब आपण मैंने देखिपे समस्त बर्तमान बसती ये देखिपे आपण मैंने आम बर्तमान थ्रु केमी कौन रील्स कलु कौन कलु थ्रु एक्सपीरियंस नवा देखिए। बर्तमान गोपी बर्तमान बसती गोपी बर्तमान रील्स कर पचार कौन सेठी आमे समाधान करिक आसो आसो हम सेठी टिके हमर रील्स हवार टिके टाइम पळेला सेठी किंतु बहुत बढ़िया आइतला आज रील्स बहुत बढ़िया आज बहुत बढ़िया आइछ रील्स। बर्तमान आउ जन पचार कौन केमी रील्स बर्तमान देखु हाय गाइस आज बढ़िया रील्स ହେଇଛି और हमर आइकनिक गाय पूरा भलो करछथि और गोपी भाई भलो भी करछथि तो पीस आटर तो बढ़िया जान डिडियन
ଆଉ ଗୋପାଳ ହଉଛି କେତେଟା ରିଲ୍ସ ଆଜି କଲୁ? ମୁଁ ଆଜି କରିପାରିଲିନି ମତେ ଝିଅ ଦେଖି ଲାଜ ଲାଗିଲା କେତେଟା ରିଲ୍ସ କଲୁ ଆଜି? ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରିଲ୍ କରିଥିଲି କି ଗୀତର ସେ ଗୀତ ମୋ ମନେ ନାହିଁ ବା ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ବାଳ ମନେ ରଖିଛୁ। ଏଇ ତ ହଉଛି ଗୁଡୁ ଇଏ ପୁରା ହଉଛି ପୁରା ମାନେ ପେମାଳୁ ହେଲା ହଉଛି କେତେଟା କଣ ରିଲ୍ସ ଆଜି ବନେଇଲୁ? ରିଲ୍ସ କୋଡ୍ ବନାଯାଏ ଆଉ ଦେଖାଉଛି ଏଇସା ଖେଳିତେ ଯାଇଥିଲା ଭାଇ। ଆଜି ଆମେ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଝିଅ ମୁନା କେମିତି କଣ ଆଜି ରିଲ୍ସଟା ହେଲା ତମର ଆଉ କେତେଟା କଣ ରିଲ୍ସ କଲ? ଆଜି ବହୁତ ବଢିଆ ରିଲ୍ସ ହେଇଛି। ଆମେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ସନାଲ 3ଟା ରିଲ୍ସ କରୁଛି ଆଉ ବଢିଆ କମାଲ ହେଇଛି ରିଲ୍ସ। କି ଗୀତର ଅଛି ନା ଗୀତ ଯୋଉ 3ଟା ରିଲ୍ସ ହେଲା କି ଗୀତ ଅଛି? 3ଟା ରିଲ୍ସ ଆମର ହେଇଛି କି ଗୀତର ମୋର ମନେ ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ବୋଧେ ଥିବ ପୁରା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଗୀତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଗୀତ ଓଡିଆ ଗୀତ ବଢିଆ କମାଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋପୀ ଆଜି ନାଚି ଉଠେଇଦେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁନା ଆଇଡି ହଉଛି ତ ଆଇଡିଟା କହ ମୁନା ଆଇଡି ହଉଛି କଣ ମୁନା ଅମିତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ତା ଆଇଡିକୁ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଜି ରିଲ୍ସଟା ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ତାର ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲା ତା ଅପଲୋଡ଼ କାଲି ପରଦିନ ବେଳକୁ କରିଦେବ ତା ଆଇଡି ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋପୀ ଆଇଡି ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ରିଲ୍ସଟା କରିଛି ତାର କାଲି ପରଦିନ ହେଇଯାଇପାରେ ଏଡିଟିଂ ଦୁନିଆ ହବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଏ ଏଡିଟିଂ ହବ ସିଏ ମୋବାଇଲରେ ହୁଏ ନା ତା ଏଡିଟିଂ ଦେଖିଥିବେ ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋପୀ ଅଫିସିଆଲ ଯାଇ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ସିଏ ଆଉ ପରଦିନ ବେଳକୁ ତାର ବୋଧେ ହବ ଏଡିଟିଂ ହେଇଗଲା ତା ପରଦିନ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ ହଉଛି ଅପଲୋଡ଼ ହବ ଭିଡ଼ିଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୱିଥ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ନା ଦିଟା ପୁଣି ଟ୍ୱିଟର 3ଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନା ଆଇଡିଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଗୋପାଳ ସାହୁ ଗୋପୀ ବାସ୍ ମିଷ୍ଟର ଗୋପୀ। ଆଉ ୟାଙ୍କର ତ ହଉଛି ଅଖା ନାହିଁ କି ବିଡ଼ି ନାହିଁ ଯାହା ମନ ଯେତେବେଳେ କଣ କହୁଛି ନା କଣ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିକେଟ ବୟ ବାଳ ବୟ ଏଠି ବାଳ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ତୁ କ୍ରିକେଟ କଥା ତାଙ୍କର ତ ଖାଲି ପୋଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ ଖାଲି ଫଟୋ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବ ବାସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରିଲ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଆଉ ରିଲ୍ସ ବିଲ୍ ସବୁ ପୁରା ଓକେ। ଆଉ ନସିର ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଲାଇଟ୍ ସର୍ଟ ହେଲା ତ ଏତେ ରିଲ୍ସ କରିହେଲାନି ଯେତିକି ବି କରୁଛୁ ବହୁତ କରୁଛୁ ପ୍ରାୟ 7-8ଟା ଖଣ୍ଡେ ରିଲ୍ସ ବନେଇଛୁ। ଆଉ ହଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।